Kajing Shri kabala kata ia kasnong kansi menden kasngi ka khalai terik jembang arajar arpoar. Amtam kala kata ia ki ye kisem. Mulai kala kata khamtam. Ia garep karyang jong ki paiba agate kasnong. Uni di ubnai habaki paiba nongrap kila ap kemilenti banyo aban klong no yau pan. Ia ka bagla bantong hakini kibnai kibradap. Hande kajiwan karsan jong kajing Shri kala khalilot ikipan sejrong. Hakaba kapor kapat daya ustia man klong. Bakani kala kata shibun ya kipai ba nongrap nongrem. La ban kare hone bakasnong kansi ka digwei ni kisnong ki ba emha garap karyang kamtam hakarap pan ba kharap ka ba. Kini baro gejaka ke bangila banyu i. Kidi gejaka ke kipai ba kitung pan lani kitung ka ba. Hanrei kani ka jingwan jangan digejing Shri kala kata ikini ki nongrap ke ba hai bor berit jongki kila persang kala kan jai ban yang halak jongki kejar leng ba karep karyang. Na kajing julor jo upan, sya kajing julor jong oriuh dem ublang wipat ujung thong, ubah thong ba de kinong kansi. Haka mangila banyu iyang ni ba omdon su satya ke tenrai jong ki ruh dem ke sedang man milung. Ke bala thong de kipai ba nongrap dang hakini khindak sngi ke bala dab. Nama kajing cenrat jong ke ke bala pensilai kini ke buan teli ki cakarep. Mentang kata wat hani ki benai bagi sam ke badang kendian. Kinong kansi kila sang ban rabru ia karap strawberry bak ngila iyang ni. Bahkan kecing rap strawberry kalong kab ilong kambha. Kani kadi kasin ka baar bakasnong kansi kan mat ya kajing Shri Kajing Shri ka bakhadu ya ka belajar ka deh kasnam arajar arpau. Haka bah kati kasnam ruk lawat. Haka bah kati kasnam ruk lawat shibun kajing julor. Amtang yiki gisam wat iki skul puli jong ki khenna aru. Kani kadi ka skul ka bela julor ya ka ba kasnong kansi moria. Kabadam sya khamapo matala teipat hajrong khanang malai da kajing Shri